Miatubang ang pipila ka senador o kongresista sa oral argument sa Korte Suprema labot sa petisyong ideklarang kalapasan sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Gipahigayon ang oral argument sa Korte Suprema labot sa petisyon nga ideklarang kalapasan sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations. Kini ang mga alokasyon nga nalakip sa national budget nga magamit lang kung dunay sobra nga pondo ang gobyerno. Dinhi matud pa gikuha ang pondo sa mga maanumalyang flood control projects. Sa oral argument sa Korte Suprema, niatubang si kanhi Senate President Franklin Drilon isip amicus curiae or friend of the court. Sumalat ni Drilon, dili unconstitutional ang unprogrammed appropriation tungod kay ang konstitusyon naghatag og power of the purse ngadto sa Kongreso. This is a plenary power of Congress and that cannot be restricted, but it doesn't mean that the use of such power cannot be corrected, and that is why there is the power of this honorable court to correct abuses. Gikan 2023 hangtod 2025, halos 1.3 trillion pesos sa budget sa gobyerno ang unprogrammed appropriation o walay ensaktong alokasyon. Miatubang sab ang ekonomista ug kanhi congressman nga si Joey Salceda. Punto niya, kinahanglan ang unprogrammed appropriation aron dunay makuhaan ang gobyerno sa mga dinalian nga panginahanglan. Dili man daw ang mismong budget ang dautan, apan ang ginatawag nga banality of evil o ang mahimong normal na lang ang pagbuhat og dautan. I think there are enough railguards in the Constitution. It's a slew, a universe that will provide the controls. We're not in the best of times. We're trying as much as possible to grow the economy, to put in the general economic strategy in order to grow our revenues. We cannot rely on the organic kulang po. Our country has many laws, many regulations, many issuances from the departments, and if each person can just be honest and good public servants, I think, Your Honor, there will really be no problem. Gisingil na ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Caguioa sa Office of the Solicitor General ang gipangayo niya nga mga detalyadong dokumento labot sa budget insertions. Pero walay na sumite tungod kay sumala kay Soljan Darlene Berberabe, walay nahatag ang Kongreso ug Senado. Tungod ni ana, gimando sa korte nga mag-explain ang kinsaman nga representante sa Kongreso ug Senado nga nakaistorya ni Berberabe. This is the directive of the court already. Yes, Your We want Honor. to know whether or not these documents exist or do not exist, or whether these documents do exist but they don't want to give it to us because of their institutional concerns. Your Honor, based on our discussion, there are really no documents. Based on Honor. your discussion, but I want to hear it from the horse's mouth under oath. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.